Ewana dore igihembo cyawe ngiki. Dinaye igihembo cyawe ngiki. Ariko sigara ma yasanze. Ewana amaboko hejuru amashyi yose. Alright, tumakaza neza kuri ya YouTube channel yanyu nta yindi yitwa Free Time Rwanda, musaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Ewana hano tubafite umukino wa kasa mutwe. Urabona aya macupa yose ari ku murongo yo hepfo na ya rugu. Urabona kanyoni hirya ewana na pazo hano bagiye gutanguranwa kuzuza aya makazi. Ariko pazo arahera hano ahera imbere. Noneho na kanyoni ahera inyuma. Ariko buri wese ku murongo we buri wese kaziye. Buri wese tugiye gutangwa kuzuza aya makesi. Uri wenda uri kureba ukabona biragoranye, ukabona ingo biramworoye, ukabona uriya biramugoye. Ariko ko ingo yaragenda yigira inyuma nawe aragenda ajya kure yaho, noneho kanyoni nawe agende yigira imbere kugira usanga biri balance. Ewana twaje noneho. Kanyoni tayari? Paso tayari? Ewana speed ya dance. Ye kubara gatatu. Rimwe kwitegura. He! Kabiri kwitegura. He! Gatatu twagiye. Twagecha mutangeza kanyoni we dukurasikayo yewana mupane induru ndashaka pipi twagecha mutange ewana uwa mbere ni 20 kanyoni pazo Bipazo. Asiga. Twagecha. Asigane. Courage nawe. Courage mutange. Azuhageze. Asigara nyabiri. Asigara nyabiri kandi ageze kure. Asigara nyabiri kandi ageze kure. Asigara nyabiri kandi ari 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 kure. Ewana basore congratulations kabisa. Kanyoni wese bite? Tayari. Ewana munja hakati. Kanyoni banga nire gutsinda uyu mukino. Ibanga narindi n'ugukora igihaha. Na siporo nyinshi cyane. Ewana abantu batangiye babona uri inyuma ku buryo bavuga ati none uyu mukino ari buze kuwutsinda. Ariko bigezemo hagati tumutangiye kunanirwa. Ariko tubona pazo arimo agenda ewana gutera ikintu bita intambwe gutera intambwe.
ibanga nirihe isanga gukora imyitozo bigenda bite? Biriya bintu byari binyoroheye cyane kuko njye nari kuza nyisanga imbere n'ubundi ariko icyambere ni ugukora siporo fresh. Ewana courage kabisa, courage. Mukanje igihembo cyawe uraza ugitaha. Zana amafaranga, shazana ya amafaranga none tugiye dukora tunahemba amafaranga. Baza bigenze bite? Ibintu ni hatari kabisa. Igihaha cyabuze. Buri gihe usigaye utsindwa, Abura ni ubona ari kihe kibazo? Ikibazo ntabwo ikibazo ntabwo nyizi. Ikibazo ntabwo nyizi. Ewana Kanyoni. Yola. Ewana, ubu tugiye guhemba 15,000 by'amanyarwanda. Urabyumva gute kuboye amafaranga ugiye kuyegukana? Ni ibyishimo bikomeye cyane urunyanya ni kuvuga ngo wa kabiri. Mfasha gutya wa kabiri ni ukuvuga ngo ewana mutajyanye twadukora hano bari pranka. Hano umuntu watsinze arahembwa. Ariko umuntu wa kabiri nawe turamuha inote yangahera. Wenda go 2,000. Nta kibazo. Kankwereka. Ngiye kuguha 10,000. Nta kibazo ntacyo bitwaye. Ewana dore igihembo cyawe ngiki. Nawe igihembo cyawe ngiki. Ariko kasigara ma yasanze. Ewana amaboko hejuru amashyi yose. Bamwita nde? Kanyoni. Twasa gukora subscribe kugira ngo umunsi ku munsi tujye tubana muri iyi mikino yacu. Ariko se apaye amafaranga mutayibasha amafaranga mutayiba akira ibihembo byawe. None para subscribe dukomeza indi mikino. Ewan iyi ni Free Time mu Rwanda. Nicyo babwira abafana bawe? Abafana banjye rero nababwira ko bakomeza kunshyigikira. Kunshyigikira ni ukuntera motivation, ibintu bikagenda neza cyane. Muri comment uyu ni umufana. Mama bimeze bite? Wewe ni umufana wacu. Oya turaza kukurindi. Okay, turakunda all right. Mwa